ryacu n'amahirwe kumwizera kuko atwuzuza na se. Iyo tubabaye rwose dufite ishavu ryinshi adusohoza ku mwanya yumva amaganya yacu. Nitugire ibyago byinshi tugatotezwa cyane byoye kudutera ubwoba tumwiringire rwose. Nta wundi wabidukiza abiduhemuraho. Yesu azi intege nke zacu yawisunga Uwiteka. Nitugire ishavu ryinshi tukababara rwose Yesu ni uturokora komeza umwizigire. Niba kugira ruvumwa wisunga umwami Yesu ntazagira ukaguhana uhora umwizigiye. Nitugire ishavu ryinshi tukababara rwose Yesu ni uturokora komeza umwizigire. Niba kugira